Yo ya yorti ka. Ya yorti. Amma jahina ji. Nago manti ati. Yo. Ya yorti ya. Maganda. Nagaan ka bolla mi ya kami nago kabda to. Ya yorti ya kab se kya yaad ati. Uman janne umma ye umma rabbi je to fe male namne isanu ma wana go dundan dani. Yorong nyatero sirra ko tayo tarabdi ka talle wallahi billahi ati ko tayo kaya ati wallahi billahi no khatar rabe ko tayo ti rabbi ro na bi ko. Lakki umma ya gamai sani tingata bete isan damat dujani gamal manamati ni. Ya umma ti khabara sahaba se aba se arati ya. Mali malta te ummi jollen te malta te kami nago kabdi misla. Ya yo ti ya nabe magabani na kudari rete ol jaro ni diri kani la bagane. Akinje. Atiyoni fi ligi ta kana marra ali kayfat. Kis raga basal ligi sanna khanni o sinje dor ko chuni taatiya. Taatu min. Akkasi hadis ka jawab do tiyara anis rabbu manahu misan tu lubboti jana fidi jebna rabra chudema. Akkasi di mantana damat dajani ti arrantana dufani warakana fidani. Aya. Akkasitti boru ganama sa lamarratti nanjani. Ura lamarra anga sa lama. Akkasitti saatana lamaan jiddutti ti beeyte. Aya. Wanni rabbiin jee beeyte wanni inoolamtu beeyte gaa atiste aniste ani ammoo ati akka ummaati yaa taate gaa wannan ta'iniiti. Ya abbaa jara edune kauman taduba ya abbaa waluma rabbi no fudhatu. Lakki waliin nu fudhachuu miti abbaa akkasii miti dhagaye. Ati ettus yoo rabbiin jee malee wanni taatu hin jirtuuti beeytee rabbumaa ta'u kaan ilma keessan kana isin dura oofe. Malee waan biraatii miti wanni takka wanni irraa wanni rabbiin jee oolchuu hin danda'anii beek. Ya abbaa jiru mee qauma kajian taduba. Wanni taatu abbaa kiyya numa sabbarta malee wanni biraa wanni takka wanni taatu hin jirtu sabbartee dhuma rabbi irratti saababta innaa lillahi beekta ijoollee teenyarraas guddoon suma. Wallahi waa takka waa yaadduun qabduuti ijoollee teenya tasii gadii sarafaa sabbarsiiftu mukaa malee anumuma rabbiin tuusantu na dhufe ilma nama dhufaasanii. Dhagee kan boo'inii dhagee kijjee. Oyyala. Alaasa iyyaa guyyaa gaarii jira kiwaayii godhaa bulaanaati kiwaayii sirnaa godhaa dhageessanii. Ayyaa amma naan jaaneeti barutti ganama sibii irratti hin deema. Teeleen ammaan tana sa'aata galgala daannanni dhaabbattiiti fi amaanillaahi siin jajii obboleessi ta'e. Akkasitti jabaadhaati salaataa fi hundaa'u masgidaalee jiru hundatti salaatul qaa'ii bakka daadhaa manatti naamee dhageesse. Teeleen tuna maghriibaa sanatti naamee jabaadhuuti abbaa guddaallee itti naa dhageetti salaamu alaikum du'aayi sirnaa godhii siin jaajiin. Ya, Istira bulchaniiti ganama sa'a 12 gabaasanii amma sa'aatii 2 kanaatti ni dawwalchiisan achi booda immoo ni ajjeesanii kana jechuun jara lamaan kanaaf ammas warra haleessa ajjeesame malee. Qabattee jirtu guyyaa kana harkaan goomee wanni shanaffaadha. Bara guyyaa miidhee lama diidamii takka guyyaa diidamii takka baadii shanaffaa bara 2000. Diidamii fi ani amma isaan irraan tanaaf fuudhamanii galgala kanan sa'aatii takka booda gabba'uuf har'a guyyaa keessaa sa'aatii 8 fi walakkaatti dhufaniiti maqaa isaanii fidanii tolfadhaa qophaa'aa jedhanii nutti himanii akkasitti Abdulqaadir Mahammad Siraaj jedhamuu fi Mahammad Jundii Haaji Gadaa namni jedhamu akkasitti karaa fuula rabbii deemuudhaaf boru ganama waammatanii jiran amma immoo sa'a takka booda ni baasan galgala sa'a takkatti ni akkasitti fi amaanillaahi dhageesse.
يلا أمها في أيوه في الدولة لقيته يلا هي شغاته واجب جدا يا شرفتي ربي ربي نبر عليك كيف فيني والله